Osemeli kwa numwanchu muri Ndizi byandonsia soberde no gutwara litukoli toereru kana niko kwariania semesa ya mwana Amayia ye Chinsa Isano na Ibere chabanuraso gajirituko lya chumaina kitariki 14 muthino yukumi na limo mwaka 2023 anekera ba Kenya bagendete kuganya gose kyombekeri gyokorenga ligori maguta gojikire kuraria gosama gutango mental ligori gosenya gochigotigara bunare gosenya gochigokea ligori asaba Kenya bange bandete kuriria ekiombe ekyo gyokomenta ose ekiombe gyokomenta amaguta Oigo ni ngondo jekiama UDM ni gobono kyanyarire kegotebia bali anene banyarete bakunganya gose bali batali kubwatia machiko yekiama ekyo buno mwaka 2022 na Isano Ibere abarachikoba mbaegwa etiketi yekiama gose yekiama ekyo ende koliye kerogo akolengana n'umunyakirobo wekiama ekyo Edwin Sifuna nigaterona nigo babaete libaga banyare bakotean gikyarete bagatama kuru asikiama ekyo kolende wikabono baranyara bakubatebi kende gyonsi asibatebi una bono nigo barachikorra SS Nyakemini gekoraga chinga ki echubo igomongno yomo kurwasi kenyore kamago jogo mayini ga seriwe n'abanyakinyoro kubatikana buna nigo atari kuigwera abagambi asenseme ikono tyankwariga ni asenjera beno nyago ko yabwati ayu onsi asenjera yoko yachute kyara mangi nigo gonyarge koragense yemo yabona maroba ekano yitokubata na chosho utakurwa sensemerio munwe manyererio abegari nyanja manero ra sensemerio kwene kuna maliogine chibichago cheire asenjera ya bene kuna botamberiane Brighton Makori. Inyora bona boto bwadia sensemo ye platform jeto ja online Ndizi TV News digital inensema ya Facebook kuboiga sensema ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News kuboiga sensema ya website tonyole www.ndizitv.net indo tonyole asinjira yobikiranu enambeyira seskini yorabonera ututumira uchumbe yao enyenge ngakionda tutubwatia asumugaso obono tikato chake korwa sensemo ya ekenyoro kia nyago chogochi gosomo ngino yomo asekenyoro kia nyago chogochi asesabrocation ya raganga bogusero ward eyera sebunge ya tutu jaji south nigobana nyareka goseriwa n'abanyakenyoro anene asebate abuna umongino yo nigabeire atari kwigwera abagambi ase okorema epare yemo goseri kori eri masabana bagweta gochi ase skuru asebona abanyakenyoro bairari bageri abene komoseria koruo ase kenyore iki kyagera kwangana baruni gabeire gakoturubania ensemo yepare yo nonyabagambi bagocha nakoyata koyetiga asebona abanyakenyoro bao boherere buna nkayi abana babara chigweta gochi ase skuru ego skuru ja chikoigorwa omwakonde bono nigo bamoserire teturega kibanyara bakomoseri Warosi twarema twakura na magoko egera torosiri abana baitu bagenge tokorosi utiga yabwata nandu irano ore mukora pyusimeka Chinsa nande twatigenda yama nande twagenda twarosi risabari tatu baka nande bona gatorosi tiyo moiso igajete nande akagenda akarema gwikira bona buna ngukwana igagade mitabe gite Chinsa nande akore Makori babekene tware kugorusi tyo kwaye kurumoyo kumwangi akarema agikibando kiyaye bona kine kintu gya dusanga esa buno mutureti nasi nkingokora bona abanyakenyoro bayimuka bateba bona bakomokoba togenda bere soba abitigero morembe nyandugo gitogo tukagaicho tukalime pare iye karengana nande ando mongino ina ndaga chaga simeka Chinsa kana tukagenda tukakorora tukalema tukarusi Chinsa chiri nande pare iye gatenena yabeira matuko korweri tali babanyakenyoro ono tukamanyire konyoro nande bona ntunda ya gatatu nande ore mirokorire pibo nande obekire Chinsa igo twiguo borori tukoriare twete ndikwa na mugondo yatoko abo mongino bakasobo ndori komosama ndiko mwaka aikera abanyene araberororo turarati mukatari babanyakenyoro ayibono na mange no yuganyora gikoragese yemo yabona maroba ojukumanyana umongino yine naru asekenyoro ekyo n'abanyakenyoro ekyo kakwanga kurororo ningibaranyanyare bakomokorera abayigo n'abateneri babanyanyi babagambi kurwa sensemeyo ningibakwana ayo amangiro yuganyora gikoragese yemo yabono maroba bekerto gusukabosyo ekeroense ekonyora litukose kurigeria emeroberi abekirwe asukurwani uborwere bwesukari ase ensengima
nigo rituko ria rero ebyombe ao na batenende ao no nyene serikali ye county Kisii babegete kambi ase wodi ye Ibeno inse yoborai bomwe msiebe wodi ye Steve alika asiba kwanire mirubiri ao serikali yabekire anene asokorwani oborwiro obwo bwesukali ase ense ya Kenya no ina sorongorwa Gusii omochibu ofisa abwo chenu imeye county ya Kisii nigo bona nyarega kubori abamenyi be county ya Kisii wesokia na kuringori wa bosa batari gwakanira kende yonsi aseri tuko eliga ende bamanye gosemba bwate oborwiro obwo nemirubiri gokorwa na abo gokwegwa obwani ekarense ekurira litukelio lya diabetes goseri tuko liesukali twachire kurigereria kurenga abantu baitu iga tore nyantura bwegeti koranga ngo pimubare oburwiri bw'isukari no burwiri bw'amanyinga gwaka igoro toko ka blood pressure oyo pimo kiara ero nigo kiri free ega bana itaretira abantu abanyagitari yao mu Kisii county gima no tore ega igase geti eke gupima abantu baitu korwari gwa gusa naye bwiye kogocha no kugoro kwa ono koboko tega iga ndeli tokupime na madio gore rombusa abantu baitu bose bange na nyanturago na isiko ya nyanturago tukopima pressure yetu tupimire sukari mabu na terapimiru sai tukomanyana sukari yane na tiere etinya yako batokubumbisha kitora batokoragera agwetanga amarwire yesukari no burwire bwa pressure amarwire ya mande gakore togweterase muna tokoragera chindagere chito gausi ontage tukubumbisha kitokoragera buya tokodia dagera bube twamanyana nereke gwango ngeri tokoragera kere twendo mabrezo konyero mu sukari osuburi muri patisha nabo iko nabo koronanya na maiso kosina bwate mechana iyo mano sana twetwa kero mugabana itosi barati ese gasingi yago tokore Kisii county oranga egasi ya health boko rwere byamono ase Kisii county ngima nanda abantu baito mamuna moroche na egasi ya gavana agokora omoriki oitomiriri mamanyi no agete kambia senseme yibeno nena ndete utware ni roboto ru asenjera yobikirikiro tukuskabosioni gobochori bogenderete ase jiro ya marigiti asomo chobosongo asenjira yamo yogochora barai bari barachikora abonchoreri ase enseme yo yose jiro ya marigiti omugwasiri ase county ya Kisii ruteneda mangana yo bonchoreri Cyrus Nyabicha nanyaraka wika senseme yo anenekera nyaraka gotokwanira obuya bwogochora barai bari barachikotenenera echire yo asobokoreri obuya ase enseme yo obochori obo nibogenderete boniga kero morikito Frida Kirbo agete kambinera asenseme yukolende kana kikinsa tutumeire na kiamangana genderete asenseme yo ya marikti sumochi obosongo. Niko na furaha ya asubuhi siku ya leo ya asubuhi kuja hapa kuanzisha hii mchakato wa kuchagua viongozi wenu. Hii uongozi ni wenu na tauni yetu lazima tuipange. Nimesema sio mara moja sio mara mbili, we need to change our town. And inaanzia vile tutajiorganize. Najua nyinyi ni watu wazuri, mtapiga hii kura na amani, mchague viongozi ambao watawaongoza kwa miaka mitatu ijayo. Tutafanya nao kwa kazi ya serikali yetu iko na uwazi. Tunataka kufanya kazi na wanabiashara, tufanye biashara zetu na uongozi ambao mmechagua nyinyi wenyewe. Hata wale ambao wametolea kutafuta uongozi, mtashirikiana na wale ambao watachukuliwa, na Marikiti itakuwa moja hapo wa soko ambao zitaangaliwa katika Kenya hii kwa sababu uongozi wenu. Tunashukuru ya kwamba nyinyi ni watu wa amani na mtapiga kura kwa amani na mmaliza kwa amani, mpate viongozi wale wanapenda amani. Frida bono toko monyora ngototebiare gosena abarayaba kwanjirware bake campaign gosenga ki bakoraria inde banyara bakochorwa ase chichiro awo anena ase county ya Kisii kulenda yonzi Frida ojototebie karande tutware ni roboto ru asenjera yobikere kutuska bosia bagabana ose kiombeki abagabana ni gobono baboririe ekiombekeria Kenya Medical Suppliers Authorities goze Kemsa kwe walibaga halisa ina gukora emirumiri yabo buya anene asobokorari bwokwena na amariogo cyasiji county abakakwana uzibakora n'umugabana bwe county adarakaniti mutomi nchoki boigoro munyakerobo se bwobo chenu ase kiombekeri kyabagabana yadene ikiombengeta kire kwe ulibaga lyabana gukora emirimo yabo kulinde kyanyaraga gukora uburingo lyakarugia korire emirimo yabo yogo supply ose okwena amariogo oyazinsemo ao imiyense ya Kenya.
And support is not only in terms of capitalizing them, giving money, but we should also give them support by ensuring that we have minimal interference with what happens in Chinsa as a government, by giving them the autonomy to be able to operate. I have said, and I will reaffirm that again, that it is not possible for Chinsa to be autonomous and efficient if they keep on getting instructions from out there in the Council of Governors, in the Ministry of Health, and from many other part of government. If we give them opportunity to supply, let us give them the autonomy they deserve and audit them out of their own efficiency or inefficiency coming from within. Chinsa has been having an issue in terms of the meeting the demand for the counties. The referral rate for drugs is been around 60%, which the efficient and normal is around 95%. Kulingana ni kiringa gia serikali ya Kenya Kwanza anene wetera somora ibwense Dr. William Ruto asubusimeki wimete bilioni 15 wiko mwaka wechiri Ibere emeronge 32 nikobone serikali ya nyareke gosegeto gosekobori gwenyarege gusira basae ekana babwatheri baga lyo goikerania ndote iyo yo gosimeka emeteka okwana nene litklioro ase county ya Makweni ekeremete ya gosimekwa eyekenetwe no muraibwense yokabiri mugabana we county ya Makweni kifuita kibwana nigathena abasae baisekwe uchibese na gusirwa ewarasibeke mete iyo na ndote iyo oikerwa. Nilikuwa minister wa environment. Najua una kazi nyingine, kwa hivyo nitafupisha sana. Nilikuwa minister wa environment na nikasema I have to come to this very important national event. Hata tulipokuwa huku governor tulisaidia kidogo hii mambo ya floka. This was one of the places where ilikuwa piloted. Hata ile ya UHC tulisaidia kidogo, na kwa hivyo sisi tunafuraha kabisa. Mwisho niseme the planting here, and I know all over Kenya, was done by young people. Na wengine tumekutana na wao wamepata pesa, wanafurahi. I think this 15 billion job can be done easily by young people of Kenya, wakipewa pesa kidogo na wakiendelea. Kwa hivyo karibu sasa uke katika development, kwa sababu tunajua you have gone almost everywhere else except huku kwetu, na tunajua ulikuwa unapanga ndio uje sawa sawa. Ego tutukarite asense meyo wosimeki wimete omugabana we county ya Kajiado orelengu weigo niga aboririe serikali kwena kibuna nkorinda bare amanani ao anaseri naniriri diamau nonye nase ensemeli ya mboseli elinde bosera banyari bakorekana ekerathena county ya Kajiado ni ere tayale monogo sire ndoto yumuraibwense Dr. William Ruto anene asubusimeki wimete. Ibere is the man nation. Two big things. Mau Forest vile umetupangia vizuri na marekebisho kidogo, na Amboseli imemaliza siasa yako. Gazeti ya leo inasema mambo ya Amboseli imechange direction ya politics, na hatutaki kujigamba Ukambani, tunataka kukaribisha Masaini, Kajiado, tuseme hadharani mchana wewe ni rais wetu, tutatembea na wewe na hatubanduki na hatuna aibu. Nimekuja hapa kwa sababu mimi nakuunga mkono kama kiongozi wa Maasai. Nimekuja pia sababu huyu ni jirani yangu, we share about 100 kilometers ya boundary na wao, na wengi hawa wanaishi Kajiado, sehemu ya Emali, sehemu ya Sultan Hamud. Kwa hiyo muraibo mubwasimiuro moja wa ni Kenya Raila Odinga anekerendete gusigite kiama kia ya sorongorwa Nyanza koire meri nigobono anyaririga komoche serikali ya Kenya Kwanza nekerate rune serikali iyo nigegendete kubyo kemiroberio yo kuibera aba Kenya withera sokobeka ebango iguru mono boigo nigatene kiama giodium na giyo kagetigarete kiranyarake gokonyo mo Kenya kurwa semichandeli agendete withera ni aya kwane thali tukurigora ringa Chinsemo cha Nyanza ijeru Nyanza anekerendete gwa kirekuko ekiama ya ODM Kenya and of Africa as a whole. We are a social democratic party that believes in social democracy, that believes in the value of humanity,
that each and every Kenyan born in our country, irrespective of his or her social status, will have equal opportunity to realize his national potential. Every child born in our country should have a right to food, right to shelter, right to education, and right to quality health, and right to employment. We want to show that it can be done. We know how to organize an economy. We know how to organize and run a growing economy that will be able to offer employment for all the youth of our country. Ekarto sukabosio omonyakero bwe kiamagia ODM boigoro mo seneta bwe county Nairobi Edwin niko boigo amojiri omuraibwense anekerate buna omuraibwense niga utumeka ebunge asokungaina abakenya boigo niga thena rituko riri omuraibwense acheta sebunge asokwana abakenya era niga achete chisuguri chinde tajeta sebunge kiagera nigo yarenge enjira ya moyokungaina abakenya ikiagera serikali ya Kenya kwanza oikabono kolenganetera akora kende gionsi kiri omo Kenya aranyare gakogokera kwa sababu najijua na najua Ruto. Siku ile anakuja bunge mimi siwezi kuenda pale kwa sababu kitu najua juu ya Ruto. Ruto hawezi kusema ukweli. Hata wakimwambia ukisema ukweli utaenda mbinguni, hawezi kubali, atasema uongo. Na ile kitu najijua mimi, siwezi keti nisikize uongo. Ninajua ile damu yangu itachemuka niseme hiyo ni uongo, alafu ule jamaa anaitwa Weta kwa sababu huwa amenionea sana, atanirusha nje ya bunge miezi 6. Nikasema afadhali niende nione hata watu wakikimbia ama nisikize kwaya za nyimbo kushinda kukaa kusikiza uongo ya nani? Ruto. Kwa hivyo tunataka nyinyi msimame ngangari ndani ya chama cha ODM. Hiki chama ndio watu wanategemea kukomboa nchi yetu na msitingiziki. Omuraibwense Dr. William Ruto nigabona nyarega kumwarigania omuraibwense ya Romania Klaus Lanius oyo ochakire taro yae asamatuka asense ya Kenya kero ikagire bunani gobarachukwanira abwamate gati yense ya Romania amonense ya Kenya anene asogokinia ebirengo byamagendero na obwagachi bw'echi industry au asense yeito ya Kenya mura yo yukuranse ense ya Romania nina batebine ochikoba asense ya Kenya asama tukatato ekanyarega kwariganiwa no muraibwense asama gacha State House amo nabaraibande ekerobono Kenya ebwatekerenga kyo kwena ngotingiere obwamate bwaye nechinse chisco kiribara chiko kwano manchu muri antobeto kumanya akibanyara bako yakwana onsi korwa samagachali a State House en county ya Nairobi. Otaro kubono kwa omurai bwense ya Romania Klaus Lanius nogotoiki omwero manganaito yensa Chinsa Isano Ibere chabano baso konenyora chikoraga Chinsa 10 chabano baso nuchukanyora yamana mange kunandete wataka iminaisko ya Gusii kuboli kwa nagenda gotengera Ndizi TV nerwanso Gusii kubakera mbiyemona bari mwensi bora sensemo yemitandao abari barase TV ino mandete gotengera Ndizi TV nerwanso Gusii notwa badena Joshua Auta oyone kimunago chirwetera senjera yomuntu bemonyereryo abigairi nyanchama oyone kimunago chira serio gyamo nechibicha kuna botamberiane Brighton Makori. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.